Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri aka kanya muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni breaking news makuru yihutirwa tugezeho muri aka kanya avuga yuko Ishimwe Dieudonné uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda yamaze gutabwa muri yombi ku byaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye nk'uko tubikesha kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda igihe akadomo.com. Niyo makuru yihutirwa akomeje kugenda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Comments cyangwa se reaction ku bantu batandukanye icyo bahise bavuga, baragize ati baramubeshyira imyaka ingahe yose akaba yarabuze umurega. Undi ati ubuse nibwo bakibimenya, ati bari baratinze, ati kubitahura, ati kandi byaravuzwe kuva kera, atamaye nka we. Undi ati kera kabaye nubwo icyaha kitari cyamuhama. Undi ati akatavuzwe n'umwe. Undi ati ariko nta hamwa n'icyaha. Undi ati ubu na muheto se byaba byarabayeho. Undi ati nibyo cyangwa barabeshya. Undi ati kabaye. Ni benshi rero batandukanye bakomeje kugenda bagira reaction, bagira icyo bavuga. Harya atubwo guhotera no gufata ku ngufu bitandukanywa n'iki? Ati byose ntibikorwa mu buryo umwe. Ni by'abantu batandukanye bakomeje kugenda bavuga kuri iyi nkuru yuko umuyobozi witwa Ishimwe Dieudonné umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup tegura Miss Rwanda yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Mu yandi makuru, umuyobozi w'umuryango Human Rights Watch ushinjwa kwibasira u Rwanda agiye kuva ku nshingano. Umuyobozi mukuru w'umuryango wa Human Rights Watch uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ushinjwa kwibasira u Rwanda inshuro nyinshi cyane, Kenneth Roth agiye kuva kuri inshingano yaramaze imyaka ikabakaba 30. Human Rights Watch mu itangazo yashyize ahagaragara kuri tariki 26 Mata 2022 yasobanuye ko Kenneth Roth arava kuri inshingano ku bushake mu mpera za Kanama uyu mwaka. Avuga ku kuva kuri inshingano, Kenneth Roth yagize ati natewe ishema cyane no kumara hafi imyaka 30. Ati nubaka umuryango wabaye imbaraga zikomeye cyane kurwanira uburenganzira bw'abatuye isi. Ati nsize Human Rights Watch mfite icyizere cy'uko abayobozi bayo abanyempano kandi bashoboye bazakomeza umurimo n'imbaraga nyinshi cyane, ati mu budasa no mu buryo butanga umusaruro. Uyu muryango uramushimira akazi gakomeye yakoze n'impinduka yabugejejeho by'umwihariko mu mikorere n'iterambere ryawo kuva yawinjira mu mwaka w'1987 ari umukorerabushake mu rwego rw'ubushinjacyaha ndetse n'ubucamanza. Ugira uti ku buyobozi bwa Roth, Human Rights Watch yarakuze iva ku bakozi 60 n'ingengo y'imari y'amadolari miliyoni 7 igera ku bakozi 552 bakorera mu bihugu birenga 100 n'ingengo y'imari kabakaba miliyoni 100 z'amadolari Amerika mu mwaka w'1997. Human Rights Watch yabonye kuri Nobel Peace Prize kubw'uruhare rwayo mu guca ibisasu bitegwa mu butaka, ati kwishyirwaho ry'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, guca amasasu acurirwa ndetse acuruzwa ndetse n'injizwa ry'abasirikare b'abana. Gusa kuri leta zitandukanye ati zirimo iy'u Rwanda, Kenneth Roth na Human Rights Watch bakunze gushinjwa kurwibasira barutangaho raporo ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ziruvuga nabi zishingiye ku makuru ibinyoma. Izi raporo zatumye Minisiteri y'Ubutabera ikora isuzuma ku mikorere y'uyu muryango muri 2014 igaragaza ko ibikorwa byawo ari ubukangurambaga bushingiye ku nyungu za politike bukorwa bugamije kwangisha rubanda leta y'u Rwanda, kandi igaragaza ko raporo zayo zikunze kubogamira ku ruhande rw'umutwe witwaje intwaro wa FDLR. No muri 2015 Human Rights Watch kandi yasohoye raporo ivuga ko abazunguza bo mu Rwanda abakoresha ibiyobyabwenge ndetse n'inzererezi ngo bakubitwa bakajya gufungirwa ahantu hatazwi. Icyo gihe Johnson Businge wari minisitiri w'ubutabera yamaganye raporo, avuga ko icyo gihe igamije ari ukuyobya abanyarwanda no kwangisha abaturage gahunda za leta. Ati yarwanyije imidugudu, guhuza ubutaka, yamagana kurwanya nyakatsi, yarwanyije gacaca. Ati abanyarwanda tuza kwishinga Human Rights Watch tuba tukiri mu bukene bukabije. Human Rights Watch iherutse kandi gusohora itangazo yamagana amasezerano yo kohereza abimukira guverinoma y'u Rwanda yagiranye n'Ubwongereza tariki ya 14 Mata 2022. Yasobanuye ko nk'igihugu ishinja kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu by'umwihariko ubw'impunzi kidakwiye kubwoherezwayo. Kenneth Roth yatangiye kuyobora Human Rights Watch mu mwaka w'1993. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasuye Uganda bwa mbere mu myaka 4 ishize. Ku mugoroba ku cyumweru, Perezida Kagame yakiriwe mu ngoro y'umukuru w'igihugu mu muhango wo kwizihiza isabukuru y'amavuko y'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni. Abo bategetsi bakoresheje uwo mwanya baganira ku bibazo bireba amahoro mu karere. Inkuru ya Ignatius Bahizi i Kampala muri Uganda.
Umuhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 48 ya Generali Muhoozi Kainerugaba yitabiriwe n'abanyacubahiro benshi bo muri guverinoma ndetse no hanze y'igihugu. Habaye ibirori bitandukanye byamaze iminsi 3 bibera mu bice by'igihugu bitandukanye. Hari ibyabereye ku bibuga by'imikino aho abaturage ibihumbi bakiriwe ndetse bakanasusurutswa n'abahanzi batandukanye bakomeye. Hari abakurikirana hafi bya politike bemeza ko iki gikorwa gifite impamvu za politike zikihisha inyuma, dore ko benshi bagaragaye bambaye imipira y'ibara ry'umuhondo iriho ifoto ya Generali Muhoozi. N'ibara riranga ishaka riri ku butegetsi rya NRM. Avugira mu birori byabereye ku kibuga cya Rugogo mu mujyi wa Kampala, Generali Muhoozi wasuye Kigali inshuro 2 mbere y'uko imipaka ihuza ibihugu byombi ifungurwa, yabwiye abashitsi be ko umubano w'ibihugu byombi uba ari mwiza. As a country again, nk'igihugu twanyuze mu bihe by'umubano mubi na kimwe mu bihugu duturanye cy'abavandimwe, igihugu cy'u Rwanda. Nibuke ko umupaka wafunzwe imyaka 3 kandi abantu ku mipaka barahababarira kuko nta bucuruzi bwakorwaga, nta mafaranga bari bafite, ariko kubirenza ibyo abantu barababara kuko batabashaga gusura imiryango yabo n'inshuti hakurya y'umupaka. Cyari ikibazo gikomeye, ariko turashimira Imana yakemuye icyo kibazo. Umubano wacu ni mwiza kandi ugiye kurushaho kuba mwiza, ndabyizeye cyane. Ibirori byo gusoza uyu muhango wari umaze hafi iminsi 3 byabereye ku ngoro y'umukuru w'igihugu Entebbe. Ibi ni by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yitabiriye. Abaperezida bombi babanje kugira ibiganiro maze baganira ku bibazo by'umutekano muke mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mu itangazo ryashizwe ahagaragara n'ibiro bya perezida rivuga ko Museveni na Kagame bemeranyije guharanira ko habaho amahoro mu karere, bakemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Museveni yavuze ko ibibazo bibangamira akarere nk'ikibazo cya Kongo gikeneye inzira rusange y'abanyamuryango b'akarere. Perezida Paul Kagame we yavuze ko ikibazo cya Kongo kidakwiye kuba inshingano ku bandi, avuga ko abayobozi n'amashaka yose bagomba kuganira kugira ngo ikibazo gikemuke burundu, kandi ko bakeneye kuganira ari nta muntu basize inyuma. Abasesenguzi ba politike muri Uganda bagiye batanga ibitekerezo ku byerekeye kwizihiza isabukuru ya Generali Muhoozi. Benshi batekereza ko hari ubutumwa bwa politike bwinshi nyuma y'ibi birori, atari umunsi w'amavuko gusa. Umusesenguzi Bernard Savit asangira n'ijwi rya Amerika ibitekerezo bye. Hahoze habaho impuha nangwa se amagambo avugwa ko hariho gahunda kuva kera zo kuzategura uyu mwana kugira ngo azazungure ise. Ibikorwa bisigaye bibaho mu butegetsi rero bikaba bitangiye kwerekana ko ubundi izo mbuha wenda zaba ari ukuri. Ni ibanga, mbega ibanga rizwi. Of course ikibazo kiri ngo abahakanye ubutegetsi bazabyakira bate, abaturage bazabyakira bate. So amatora akurikiraho ariho muri 2026, ni imyaka 3 n'igice gusa isigaye. Niba ariho bamutegurira ngo azaze ntawamenya. Kaba mbona ko rwose bazagerageza kugira ngo bamushyire ku butegetsi. Abanya-Uganda benshi ku mbuga nkoranyambaga, kuri radio na televiziyo nabo bagiye baganira kuri ibi birori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko y'umuhungu wa Perezida Museveni. Abumvikanye benshi nabo bagaragaje ko byasaga nko kwimika no kwamamaza Generali Muhoozi. Ku bijyanye n'uruzinduko rwa Perezida Kagame nyuma y'imyaka 4, hari ababifashe nk'ikimenyetso gikomeye cyerekana ko umubano hagati ya Uganda n'u Rwanda wasubiye ku murongo. Generali Muhoozi Kainerugaba niwe wagiye Kigali kabiri kose kubonana na Perezida Kagame. Afatwa nk'uwagize uruhare runini mu gufasha kugarura umubano w'ibihugu byombi, akazi ubusanzwe gakorwa n'abadiplomate. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.
inshuti banywanye amakuru ya radiyo yanyu ijwi ry'Amerika harakomeje. I Bujumbura mu Burundi harabera inama mpuzamahanga y'urubyiruko ku rwego rw'ubumwe bwa Afurika. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari nawe uyoboye ishami rya politiki amahoro n'umutekano mu bumwe bwa Afurika muri uku kwezi kwa kane yahamagariye urubyiruko rwo ku mugabane wa Afurika kutemera gukoreshwa mu ntambara cyangwa ibikorwa bya politiki bisenya ibihugu byabo. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda. Ugwaruka gwitavye inama iriko irabera i Bujumbura ruturuka mu migambi itandukanye, amashami yigenga, uwikorera utwabo mu madini atandukanye n'abiga muri za kaminuza mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Ibihugu vyaserukiwe birenga 30. Uretse abari Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi, hari n'abandi bayitabiriye ku buhingangurukana bumenyi, nkuko itangazo ry'ishamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryateguye iyo nama ribivuga. Intumbero ubumwe bwa Afrika byifuza ko ugwaruka rubugwa mbere mu kubungabunga amahoro n'umutekano aho kuba abashigikira canke abakoreshwa mu ntambara. Evariste Ndayishimiye intumwa y'ubumwe bwa Afrika atwara igisata ca politike amahoro n'umutekano muri uku kwezi kwa kane akaba na perezida w'u Burundi yabigarutseko.